Anya laki din. Ay, agtapos sa intimayaw. So matutudo man ay nanakaw. Wanyarod tatang, tiyempo na matan Inaldaw mo tanyag, tugtudaw. Siya pa'y naglamag. Wanyarod tatang, ay wan gayam, awan kape, naibusan tatang. Ay saus, siya pa'y kunaka mapanak ag kapi jay kusina. Malaminak ngamin kahit. Mabit lang tatang, inak ija istor ni Auntie Miling. Kumatak man iti kape kan asukar, tanaibus mo't laang ti asukar tayo. Agtugtudo mo ito nakaw. Ayos lang tatang, adamot butas ko, kan adamot payong ko. Alaman nga raw nakaw tanay. Makakapkapiak mo tayo. Uray siyak nga rod tatang, itay pa'y ako nakagkapiak, kabayatan ti panagsursurat ko iti drama nga anya lakit din, ng awan mo't gayam kape. Ingka nga raw dahil. Yanos mo na nakaw. Siya ka unti agpaburak iti dano mapagkapita. Ay naapaw. Kura lagi din no sino tinakapayong siga magayam doon na. Anya? Una yan. Naimbaglangan da saan ka na ibaday. Kung ano tamtax. Puno magmag na yaw. Oho, nalabas ka ba't nagsasao manong Freddy? Eh, ipon may. Sana yan. Nulabsag tag sa ukas lang kakampusaw. Unay mo tay takas la uong nga ibagbagamon, tamtaks kas kada kampuso. Ay, kano di mo kaya tamawagan iti uong. Wino tamtax kas kada kampuso. Ake, super kalan na ngayon. Super kalan. Anya? Kita mangamin na talaga. Kas kalagasaw. May mati super kalan. Ano medyo sosyal mo ita. Nalabas ka mo't nagsasao? Isa manipod ina. Saan? Doon na tiyawag ko king ka. Super kalan. Ay, nanaganas dyan. Agpayong-payong kanto, may. Kas kala, oo nga pumanag na. Inton ko na ng pidok king ka. Sana kayong basibas. Yung laki, day. Apay gay na. Nakadkadlaw nga adaka apa ma. Nakunas mo't ay tamuging mo. Ay, maruruda ka talaga iti dadya manong Freddy. Kunamlan ni so agwapo. Day, apayan ni Freddy. Anyat inharamid na kan ka. Nasabat ko itay pa umayak dito istoryo ante. Nakita na lang ang nakapayong ak. Ibaga na mo ito nakaslakan no magmag na nga oong. Anya, ay naguyaw mo ito na dya lalaki. Kan saan lang aday tati imbaga na ante. Imbaga na pa'y akaslakan no tamtaks kan kampuso. Nagalas mo tan nga aramid nan. Agasaman, nakuna pa'y kanyak. Amanipod ka no ita, kat super kalan ka nun, ti awag na kanyak. Ay, naguyawan. Naimbag kumamot ano, awan pa istoryaan na. Ha? Anyat kahit yung asawan, Auntie Miling. Support ni Freddy, Dona. Anya? Ni Manong Freddy? Support? Shh! Wan, support na jay. Saan anak ko, gate? Ay, ukis ti saba. Nakauy-uyaw ngam support mo't gaya. Tatang, adaman sa ludsoda. Anya day ta anak ka, aw. Pudno ka di tinadamag ko, asupot ka no day Jeffrey de. Anya? Apya ka sa tisaludsod mo, anak ka, aw. Kasanamad gawin, nakauy-uyaw tatang. Ha? Nasabat ko itay, imbaga nakitin akaslak ka no, oong abagmag na iti kalsada, gaputa nakapayong ak tatudukot nga ron, tamtaks unanapay kas kada kamposo. Anya? Ay, oo na yan na Freddy na jay. Naguyaw mo tin tilukaw. Ay, way na nakaw. Pudnaw asupot na jay. Saan anak kugay, tamabutang agpakugit iday. Timaray. Tiawanan bain, naglaing nga aguyaw, ngam isumat gayam ti adapak ka istoryaan na. Ay, way na nakaw. Pudno na ita. Ibaga na pa'y, amanipod ka no ita, kat super kalan ti awag na kanyakon. Anya? Ay, nagalasay. Ay, oo na yan na Freddy. Naguyaw mo tin tilukaw. Mala, bayam latan na nakaw. Ura ibagbaga na super kalan, kas kada tamtaks, kang kampuso, uong, wino niya pwede ta, bayam tawan mo, mapukaw keng ka anak kaw. Tatang. Uray nagbatit ka, napintas ka,
nanakam kang kyaw. Kanya laki day. Wen, Aida. Iso ka no ti imbaga na kinidona, di na minsan nga aldaw. Ay unay ni Freddy. Tabagbagak tuman, ante. Ay, wan, bagbaga ang ti asawam, tasan anasayat, dahi dyan na pa na imbaga kinidona. Agasam man, tanaibaga na pa'y ka no, super kalan. Super kalan? Katuan, kan saan lang nga ta. Malaksid ana ibaga na, super kalan ka no, ti iyawag na kinidona. Imbaga na kanumot laeng, akas lauong, kas kadatamtaks, kan kampuso. Anya? Kasla kanuuong amagmag na, gaputa na kapayong ngamen, idinagranada di ta kalsada. Mangibabain a Freddy. Anya laangan nga iti bagbaga ni Donna. Kat kastaw na'y arorod na ah. Sigurado nga inpulong na kinitatang na ah. Nakababain lakit di kini amana. Si Kamat Freddy, apayan niya't inbagam ngamin kini Donna aya. Ha? Imbaga man nga. Adaya mo din baga kingwana. Nita, agin didi ka manin nga awan amom. Ah, teka din na ibaga kingwana. Kasla uwaw. Kasla super kalan. Kapoy ti kinabati na. Anya? Nagbati to mga may. Nimbagi di atawan mang pirok kingwana. No kasi magmag na di kalsada. Ay na, apo, nakauy-uyaw ka Freddy. Super kalan kunkunam ngem, si kangay kuma. Supot ka lagarudan. Super liit pay. Anya! Hoy, ay da. Diyak ka day tang ibagbagam. Oh. Ni, pudno mati ibagbagak saan aya? Masair matlagayam tiriknam. Marangrang tila pa ako kingkaw. Pangasim man ta nga kita tibagbagam. Supo nga. Sumaratan ka. Sardungan tarupam. Uyawam a super kalan. Si kangay kuma. Supot lagarudan. Super liit pay laeng. Anya lakit din. Anya. Ay na, mataya lagi dito. Lagnanang. Ha, taapay ngay anak ko. Ibagampay mo't ang umuna, tapno agkatawa ta adwa. Nangag ko nga di saritaan da Freddy nga kasawa. Itay. Ha, Diyak mo no kasano nga ibaga tinanggag ko nanang. anya ngamin aya tinagsaritaan daan ang ngag mo anak ko. Ungong tan ni Aida nila kay na. Gapoy ti parang uyaw ni Freddy ganito na nagbatit ka no. Kasla o. Kasla tamtaks. Kasla ka no super kalan. Kampuso amarit tayak na. Kat, anya nga di sungbat ni Freddy. Ay na nakaungit anana. Ang idimbaga ni Aida. Ako di uyaw a super kalan ni Dona. Nga misong nga uyaw. Kat supot lang arudan. Super lit. Bye! Anya, imbaga ni Aida na ita kinilakay na. Wala na ngay napaw. Nangag di talwa payag ko kung nagtumag. Hay, makakatawak man. Una yun ta super liit. Sumpot lang arudan. Super liit pa. Ay, anya laki din. Ibagam tuman na ita kiniduna. Tapno adamot isong bat na kini Freddy. No kas di nga ibagbaga na kankwa na super kalan. Nauyaw to mga may. Among friend, saan na ka mas daw iti dayta nga imbagam? Ta dinamag ko ni tatang may papaniti dayta. Hos? Wan, iso nga mo kasupot tayo, Freddy. Saan maggayam anak ko, giti loko? I want friendship. Naka-helmet pa ilang ti mabagbagi na. Naka-helmet pa'y lagayam, sakit na kauyaw. Wan, kasla sa ako si ka. Kinamom, nangag ko ano ko na ni bakit na. Supot lang arudan. Super late pa ilang ka no. Anya, supot? Sakit, super liit? Anya laangan nga iti tsuraan nan. Ay na kami suot Nagalas Naimbaglangan at aman anusan ni Aida. Ay nako, ma-feel niya kaya? Ay, adamot lang, ti maibagak no bilang tamasabat ko ti loko. Ay ibagang mangking kuwanan no anya mo ti makunkunan na. Nakauyuyaw.
Ngam isumo ti nakakatawa. Laklakayan. Ngam nakahilmit pa lang, di mabagbagi na. Ay, anya laki din. Sika magayam super kalan. Pasalsali ka dito'y dalan. Ang mga numabad, dekanda ka dagiti tattawang magnaw. Pag ikaw. Makauyaw ka mat. Super liit. Anya? Super ling. Ay bagbagam may. Super uaw. Super tamtax. Kan super gasol. Kampusaw, maditaya na. Nauyaw ka mata. Ay, kunam siguro no saan ko nga masupot ka niya. Anya? Supot lang nga roden, nagbatit pa, super liit. Papananangay, anya itsuraan na ngay. Anya? Hoy, asino tinakaibaga na itaking kamay? Apay, adangal mo? Ni tatang ko, tinakaibaga kanyak, asupot ka. Ngam tinakaibaga kanyak, super liit, kat secret. Bastos ni tatang mo agsisiray. Kanya man magustuhan na dapat nagsasawam si Kaduna. Saan mo magustuhan timbagak ko nam? Ngam day tangay nga ta pa nagsasaom kanyak, magustuak nga tamat. Ha? Naglain ka nga guyaw, ngam supot ka mat gayam. Supot lang nga rodan, sakit nagbasit pa'y, super liit. Anya lakit din. Anya? Imbagam ka ni Freddy, asupot kan super late anak kau. Imbaga ako na tatang. Awan baby ang ko na makaungot kanyak. Ay, sa bagay mo't kidi Naglaing tuman nga nga guyaw. Nagadungay berbernas na kanyak. Di imbagak mat, asupot lang nga rodan, super late pa lang. Nagdakila na lalaki, ngam supot mo ti salbag. Unada pa'y nga rod, alaklakayan ka no. Ngam naka-helmet pa lang, ti mabagbagi na. Agasam man. Oo, na yan ta naka-helmet, anak kau. Saan kumama ngay baga na kita kingkwana, no saan nakasya ramid na. Nakauyaw ti lukaw. No saan nakasardangan day jay? Saan ko matasardangan ko naktumat? Ure kastoyak ang nagbatitak ako na ti kaadwan. Ngam amok ti lumaban tatang. Ha? Ure nagbatitak. Ngam ado ti mar aramidak asaan akabaulan nga aramidan dagiti nagtatayan. Anya lakit din agasat iti biyag. Apay, si Kaira, nalabas mo tinti pa nang ibabay mo kanyang asawa ma. Ha? Panangibabayin man nga ibagbagam. Kaano ka pa nga imbabay na ya? Masigurado kasi katin nang ibaga ka ni Duna, suputak. Unay mo dato Ha? Kasano ko mga ibagakin ni Dona supot ka? Anya ayat imbaga nakin ka? Ibagbaga na mo tinasupot lang arulang. Super late pa ilang. Kanaw! Oh? Unay mo da. Katapay ang makaungot ka? Kinapay nga agsakit tinakin mo? Katpudno mat sana ya. No, mga. Amom si Kaira, awan sir-sirbi mga asawa. Di na pa isaki mga asawa, masalbag ka. Aday ta. No saan ka kumaan na uyaw? Saan da kumamot nga ibaga day takin ka? Maawatam? Unay mo da ito eh. Ususaram lang arulan na pa mo pala waragawang may. Makapalak. Supot lagarudan. Ito. Super liit pa ilaang una yun. Nakahilmit ko naman. Tapno amumatan niya Freddy. An-anusan kalaang. Salbag ka. Anusan? Nung madam mga ususaram, nakangakamay. Nasaya at nasabat ka, manong Freds. Ha? Apay nga ibagam. No insulto na lang, nasasaya at pa'y no panawan na ka. Saan mat? Si kakit di mat. Si kalangarodan tinaglay nga guyaw ya. Anya? Adamat gayam ti free ako, get ija barangay Hulinton Begat. Mapan ka Hoy, amom do na, no saan ka babahay, itay pa ikit binakayang kan, oh. Oy, ibagbagak lang ti pudno No si kati aguyaw, ayos laang. Ngam no si kati baga na supot, kasta una ipungtot mo. Ay, unfair mo ta. Sardingan na ko na nay. Patsenak, manong Freddy. Tapno saan da nga ibagbag alaklakayan kan, ngam naka-helmet pa'y laang day ta mabagbagim. Nita, ikarakaro na to. Katpud no, mat! Napaw. Ngam sa bagay, iso siguro, ta di mo kahit nga ipekat day ta helmet mo, tapno safety ka na, yun tunggal ada LTO. Hoy, ba't titay? Apay, siga babae, di ka sumarsardang.
Ay, saan ka sardangan ko naktumad? Oray ibaga makaslak nga uong, wano super kalan, wano kampuso ama dititayak na, awan bibiyang ko. Basta si ka, ingkan agpakugit, tapno maikat day ta helmet na. Day ta ulom dit akin nga to, tirumbang nga helmet, saan aday ta akin baba, maawatam. Apay, pakasikura maya. Kamasi ka gusto sa. Apay nga da ka dito'y balay? Kunak man nun napan ka ijay barangay hall. Apay, anya ramido yung barangay hulong ay mo. At dati free ako git itangal daw ijay. Saan ka di? Anya, ay may saka mo ay da. Ako na talaga ti panang isaki mo kanya nga asawam. Pakaibabay na kaamin na rumrumor ditang iwa mo. Ano mo dato eh? Kasano kumaapa ka ibabay nam tikat pudno mo ti ibagbagak? Kaya budno ang masama na saya ti bagbagawan ko. Nawan din na saya nga bagam na saya at pinupanawan na kaun. Agsina tapay kidi na. Urewan mo sa remon o isaw. Ay una, kay kahit ko pa'y ano ko na mga agsina ta. Asin no kumati nga agan anos itikaskin ka. Supot lagaruden, super liit pa'y laeng. Laklakayan anak kahilmit pa'y laeng ti mabagbagi na, salbag. Ay, nay, daya. Ano na yan? Dayta ngamin, naglaing ka nga aguyaw. Ngam no si Kati pasublianda, kasta unay arurod mo. Marurod ka tapudno, anya lakit din. Ay, awan mo andong. Bigbigat ng agasam, paawid ka pailaag. Kan nabarbartek ka. Unay kat daytan nga aramid mo aya. Ha? Tapay aya. Anya ti parikot yun no paawid ak pailaan. Kan kasto yan nabarte ka, tatang. Anya? Kastat isungpat mo kanya? Ha? Kasanong mga min? Kat man nakibiyang kayo. San ko mata dinawat kada kayo ti pinanggatang ko iti arak nga imparte ko. Sana ya? Ay, amom si Kandong. Nabartag ka man no saan, ay bastos ka sumungsungbat. Bastusan no bastos. Sa anak mat kita sumungbat akas ti tatang. No saan kayo akasta? Amin matan kat pakibibiyangan nyo. Anyalakit din aya. Ay kat, no saan mo kayat pakibibiyangan ka? Nga oray unam ti arak, ngam ti pamilyam. Pues, lumasin kayo nga roden iti pagyanan. Ha? Naglaing ka sumungbat ha? Mga nunalipat matalon ti anak yo, ken ni Paula nga anak ko. Angam aging gaita. Makipagnanaid ko pa ilayan diti balay ko. Tatang, sika lang ti manuga nga awanan bain. San pagkagitday? Amom andong, siyak ti mababain kinitatang kapo iti kasta nga aramid mo. Ay. Apay manan aya. Kariring ko pa ilang. Adda ka manan asumanaw dito yan. Anya? Ay na, saan ako sumanaw akastoy no saan kumamot akasta ti aramid mo? Ay, bigbigat Paula. Pangaasim man ta sumardeng ka pa ilang. Marangrangak. Anyat kinunaman dong. Makarangrang. Adda kayong matgayan di tatatan. Itata na usawan kan. Ha? Ulitak, timbagak kan kay di kalman. No di mo kaya timpakibibiyangan. Lumasing kayo nga rodan iti pagtangan. Aday ta, napunuan lang nga ni tatang kapo iti kasta nga aramid mo, salbag ka. Tatang, uray asino ang katugangan, mabuisit mo titikas nga aramid mo andong. Kanain mo nga unaan ti arak ngam ti pamilyam. Sige tatang, saan na maulit? Ay saan? Basta lumasin kayo iti pagtangan tapno agnakam ka. Takitaek man no pagpatinggaan ti kinalastog mo, salbag ka gitday. No saan ko maakasta ti ipakpakitam kinitatang? Saan da tayo ko mga apuraan alumasin iti pagtangan? Danag man ay. No ti panagkunana, ket saan ko akabailan? Ay, nagbidot ni tatang mo. Anya? Itamat lang alawas.
Rugya akong ti kalapaw nga ipaaramid ko di talaang baba. Ho kitaang man. Rugyam ti kalapaw kunam. Ngam dagamot lang ni tatang impatawid na kanyak ti pagpatakderam. Ha? Iso pa nga asim man. Ta saan a pinapalastog ti panagsasaom. Taad-adda a marururod ni tatangkan ka. Kanahin ka lang nga rudong agbartak. Sa akat kastapay lang ti panagsasaom. Awan na. Oho, nagadukit din. Basta itaalawas. Parugya kon. Uray kalapaw laeng. Tapno awan ibagbag amat ani tatang. Hay, makarengreng, makauma, minuminuto ngagsasaw. Kasla bakit asumanaw? Nilakit din. Parandong, pinarugya mo gaya man ti kalapaw yu ije babati balay ni katugangam. Ah, aywan pare. Parugya akong tani. Marengrengak iti pa nagsasaw ni katugangak. Anya? Awan pilpilyan na nga oras. Bigbigat nga uray kariring da tao ay sumanao kasla bakal. Amangan kitimot no tabasol mo. Iso akas jay mo ti panagsasaw na pare. Anya ngay kumamat ti basol ko. Ultimo panaginom kat pakabasulan pa'y. Oho, day taki din pare. O naikan pare. Kat husto nga rod ta ipaaramid mo ti kalapaw yo. Tapno lumasin kayo matan iti pagtayangan. Maaramid mo ti kayat mo pare. Awan makibibiyang. Aywan ah. Awan ti kabalay a katugangan ang makarengring iti bigbigat. Sika talaga pare. Ano sama? Tanya nga rod ngay. Kat makipagnanag kayo pa'y laang gankwana. Ay, makalasing kami laeng pare. Ultimo day di alakay. Anya lakit din na ya. Anya gatangam andong. Gumatangak man iti innam. Tubay to nana. Innam. Apo, nagadumitten. Di kay kitagyaman yan ta ado ti gatangak. Anya? Sika talaga andong. Amin nga maibagaken ka addalat nga adda sumbat mo Alakit din nana. Ilakwan na kon. Tani agur-urayin dagiti ko kumpare. Pag inuman nyo manon aya, Ay kat syempre, di ta babaa. Ayan ti ipaparami ko akalapaw mi. ay, kamusta ngay? Malmalpasan? Aywan nana. Siguro may salangan na lawas. Nalpasan. Nasayaat ka din no kasta. Wen gaya, no umakar kayo ita, umuna nga isarok mo ijay asin bagas kendanom. Tapay mat ngayon nana. Apay, saan nga imbaga ni katugangam? Asin bagas kendanom ti unaom nga iyunag tapno iti panagdaod yu iti baro abalay saan kayo nga mabisinan, saan kayo nga mawaw, ken maibusan iti makan. Kastaya. Iti. Awa matimbagbaga ti katugangak. Siguro akit pakaragsakan ng agbisin kami no bilang laeng. Anya? O sige nana. Taramidek man di tayong bagayo. Kat agyamanak iti panang palagipyo. Apay day taasin kan bagas. Kan adapay danom. Iso ti yun unak nga ipan iji balay. Ta sigun kini bakit mo na ngaglakla ko dita nga to. Tapno santay ka nung agbisin, mawaw ken maibusan iti makan, isot iyon unak iji pagyanan tayo. Ha? Saan nga imbaga ti amam? Siguro kayat na mabisinan tayo no bilang laeng. Nita, padaksamanan ni tatang. Katwan mat, na imbagpay ni bakit mo na ta ibaga na. Angam ti amam ngay, ay, awan, jaklamon. Day tang iwat mo. Inton kwan, adatan ni tatang, mangag na lakit titi bagbagam. Ay awan bibiyang ko. Tapod numat ibagbagak sana ya. Ay, nagturod kang agsaw iti kasta. Di ka lapang panunutan at daga na tinagpatakdaran ta iti balay. Day ta pa nagsasaom, tanangam andong. At dayta, umalis kayo iti pagyanan. Ay kahit siyempre matatatang. Nasaya at madayta. Tapno amoyo ti awan kanada. Amoyo na awan ti bagasyaw. Asin no danong nga inuman yaw. Anya lakit din ni tatang aya. Pulos, asaan kami amaawanan iti asin, bagas, ken danom.
Tasakbay kami nga umakar, inyon unakon nga impandagita. Anya, kat no iso mga amin timbaga ni bakit mo na. Iso ngay naramid kumatan na, apay kapoy. Ay kat, mayat-mat nga rod. Kan nasayaat no, tinungpal mo timbaga na. Ang mga no, pinagsasawaman ng ti anya laditan ah. Raisan mo tatatang. Unay kayo lakit din ay. Ala, ibunag yung arudan dagiti usaryo. Nang runa dagiti usar mo, si kalalaki. Tatang? Ay, addang amin na rumrumor dagiti sarak ka. No kasto nga damakit kita nga usar mo. Nga kaiwara dito nagtibalakay. Ay na, bigbigat pa ilahangam nakainom ka manan andong. Kaya't mo asawan, mabaleng nga uminom ng taysan na bigbigat. Yes, Jay. Kaya't mo asawan, uray malam nga ron ti panaginom kat mabalain. Anya lakit din aya. Dahi tati kagurgura ni tata nga aramid mo. Awan pilpil yan nga oras ti panaginom mo. Kat uminumak ano kayat ko. Apay, daw-dawata kayakin ko ano ti igatang ko iti arak. Oo, talaga kidi man nakibiyang at talaga ti amam. Anya? Gusto. Aguli magkanta, maturugaon. Pangasim saan ko ka mga istorbo. Makarangrang ka. Nita, sakpay at talaga ti makarangrang ha? Kitpod naman. Awang kidi ati nagdumaan nyo iti amam. Ay, diya ka mukan ka. Ala, maturog ka, tagsarita ta inton madamdama. Una yan, Paula. Mabisina kon. Apay nga Awan pa'y matinaluto ang makan. Oh, apay nga agsaludsod ka iti makan. Apay, at daya intan mo kanya kay gatang ko iti litwak. Ha? Ang mga no nalipatam, ang manumot nga aldaw, asaan ka nagtrab-trabaho. Dahi taarak ti sinang sangom iti manong aldaw. Kat, awan at talaga ti makan. Ne, kato na. Anya nga rod, numabisinan ka, kat awan nga rod, trabahom. Ay, awan lat nasaya atin na ya. Talagang nga awan nagdumaan nyo, ni bakit muna, ganti amam. Anya ka di mo nanday tang ibagbagam. Bakbakitan nga ulbud. Agasam, imbaga na kanyak, ano umakarta iti pagtaangan, kat iyon unak nga isarak ti asin, bagas, gandanom. Kat sigurado ka no asaan ta mabisinan. Ang apay nga rod ita. Anya? Ti awanan bain na bakit? Awan pa'y pimay so timbaga na. Ay, anya lakit din. Oy, amoy bakit muna? Ha? Bakbakitan kayo. Ulbud kayo talaga. Ne, mabiit lang ang andong. Anya ka din day ta nga ibagbagam. Anya ti imbagak ken ka nga saan na pudno ta ibagam, nga ulbudak. Oh, saan ayang imbagam kanyak? Ano umakar kami iti pagtaengan, unaan mi ti asin, bagas, gandanom. Ket pulos asan kami amawaw, saan kami amabisinan. Ang anya nga ita. Anya? Bakbakitan kayo kit di nga ulbud ako nakmanan. Madinsa apay ngay kastamet ten ti panagsasaom. Ay katpud numat. Dandani nagmalama sa anak anangan. Dandani may sal daw. Nabisina kiti kastaunay tapno amuyong. Anya? Syakpay ti akin basol ita. Katwan, basulyo Asino pa'y kumangay? Da kayo lang mati agpakalaing anang ibaga kanya kiti kasjay. Kunayong aramidak, gayam ti kinapudno na. Anya? Apay, di kayo sunggar na. Bakbakitan kayo yung maarami nyo pa lang ti agulbud. Anya lakit din, ayan ni bakit mo na. Ammom doro, nagbastos at talagang ti manugang mo. Ay, asino kaya manugang ko? Talo ti manugang ko. Asino ay kadakwada? Asin no pa'y kumano saan ni andong. Agasam man ta binagaanak pa'y nga ulbot abakot. Adya,
Ay naglokon ti awan ng bain. Inbagak idi ken kuana no umakad dati pagtaengon da unaan da nga iapan ti asin bagas ken danom. Kung naktapno saan da nga mabisinan mawaw ken maawanan iti makan. Anya. Ngem da magkukit manong kano nga aldaw nga saan nagtabtrabaho. Iso nga awan igatang ni Paulo iti lutuan na. Sa ita, siyak ti bagaan na nga ulbod, kas kadaan niya dita. Ay talaga nga awan babain na dahi jing andong. Kapay di asin. Bagas kan danom ti umasinagkan kwa na. Ay ti awan ang bainain. Pangaasim man, tabagbagaam da jay nga manugang mo, nagalas ti ugali na. Ala, di ka madanagan. Tasyak ti makaamukan kwa na. Oh, si Kam gayang bakla. Anyat masapol mo. Anay ko. Sa anak ang mabakla-bakla dita, ha? Amom si ka? Nagpuskol de tarupam. Awan babayin mo! Anyat problema maya. Imay kakadi dito balemi tapno lain si patenak. Wen, imayak tap no tumpain ka. Maminsan pa mapan mo bagaan ni nanang ulbod kas kadaan niya dita. Ha? Siyak ti makalaban mo kung naktuman. Anya. Ay, gaputa imbagana ken ka, ano mangisirag kay dasin, danom ken bakas dito balayo, kat saan kayon ang mabisinan? Tarantado ka. Manggad ka, tapno saan kayo agbisin. Saan ang magic asumangsang pati taraon, nga oras saan ka nagtrabaho? Nawatam? Ha? Pangipipan namin ti panunot mo. Impadek mon samutan. Hay, andong. Oray bakla ako nam. Ngam kabaila ka patayaban di tabanga-bangam. Ha, maminsan pa yung ulitam ha. Ha, puutam ti ko na. Anya kita bakla pa iti mang sipat kan gamot pare. Ay, sanla bakla day jay pare. Talaga tinutupak kumakit. Isukat ti agpakalaingan. Agasam, tay may jibalay, sanak sinipat. Ay, una yan. Saan ngamin ang saya na diyang inaramid mo pare? Abay mo din ngamin, anapan mo binagaan ni bakit mo na nga ulbod. Ha? Pare, ora sinumot ngamin makaunget iti kas diyang inaramid mo. Katpud numat. Apay, gaputa imbaga na ngamin asan kayong agbisin, no mangisirrak ka itasin, danum kan bagas iti balayo? Kat saan kay latang agbisin nga oray saan kang agtrab-trabaho? Nakakita amot andong. Ay, basta. Ulbud day bakit. Jak amo kan gandong. Makaamo ka, no makaunget tumanin day baklagan ka. Amang ano saan tulahang asipat, ti maaramid na keng ka. Ay, nakababain ka ang manugang. Sika lang tikas na ang manugang ko. Sika lang tikas na ti ugali na. Tatang, ultimo at di mo ang mutiagbain. Nangro na kadagiti babakit kan lalakay. Ay, ni tatang met. Ay, di nak matatang-tatang andong ha. Ay, ag nga nangarayutak kan ka salbag ka. Tatang, manggid ka. Tapno saan kayo ang maawanan iti makan? Kapay iti kayat mo, uray saan kang agtrabaho, inumlatan ti raramaydam. Kay agsangpet latat ti makan, ay nagawan ka ta panuno ti kastan. Guatatan. Maminsan pa'y amapan mo bagaan ni bakit mo nga ulbod. Talaga asya kung timang danog ken ka, nognakam kan salbag ka. Saan yan ang maulit tatang? Promise, manggad ako. Kan sardeng akmutan ti panaginom ko. Unayin ti kastoy. Umadani man ang ti panagsasirak dagiti ubing. Anya ngay Mario, aging ka itakat awan pa'y trabahong. Ay, dahil tangarod ba kayo? Ngaminting ka rin ng kalosya pagtrabahuan may kumaita abulan. Sabmit na natuloy ba kayo? Kasano nga rod itan? Pangalaan ta iti igatang dagiti ubing iti usarda. Padasiklatan na iti umutang iti kabsat ko. Asino kabsat mo? Asino ko ma? Pinaisa lang mo iti kabsat ko. Oho! Tsaklapat yan nga da kwarta na dayjay nga may pautang na ken ka. Awan to pa'y trabaho na. Kasano ko mga day pautang na ken ka ngay?
Awan trabaho na itaang amok nga daurnong na. Mamati aklatan no adda may pautang na ka. Unay ka na yan bakay. Mala, ingkan iti anti kabsat mo. No adda may pautang na ka, nasayaat. Ngam no awan, day takit din. Alangan kit di matasan nga ginrol dagiti ubeng kat umadanin ti pasukan. Ay, pasensyakan Manong Mario, nairanamat nga awan kwartami. Kasta ka di ading. Ay, unay yun ti kastoy. Pangusaram ay ako maiti kwarta, Manong. Paggatang mi kumaiti usar dagiti ubing ading. Umadani nga minin ti panagsasirek. Kahit saan kami pa nakagatang iti usar da abag. Kas kada notebook da. Nausar mi gamin jay kwarta mi iti garden, Manong. Apay awan trabaho yu ita? Awan nga rod ading. Ninamnamak ting ka rin ng kalusya pagtrabahuan mi kuma. Saan mo ta natuloy? Hay, sapay awan at talaga kwarta mi ita. Kita niya nga rod ading. Sige tapadasag man ti umutang ka ni pare ni Store. Barang ada kwarta na. Wen Manong, ala pasensya ka talaga. Wen ading, maawatak. O anya, adda na utang mo iti kabsat mo. Ay, pasensyakan ba kay? Awan na utang ko king kuana. Tanaira na mo nga awan kwartada nga agasawa. Ti kunam ki de. Talaga nga imot da nga agasawa. Nya ka din da ngay bagbagam. Unay ka na ya. Kaano pa aya, a pinautangan da ka iti kwarta dagijay nga agasawa. Imot dakit di No adda pa utang da, agyaman ka. Ngumnawan, ay kat mawatam kumamot Sana akasta sumanao kay titiltila pa kay kababain. Pudno mo ti bagbagak san aya. Imot da. Nay ka na ya. No kas nga rod, sikan ti agsapol ito sa rin dagiti ubing. Total, sikamot tinalaing. Sikat ti adu ti bagbagana. Makaluksawa man. Wan, tsakon. Umutang aklangan iti kukumarek. Kaano pa ngamin ay nga na itulong mo? Salbag ka? Ha? Umutang ka ko ng bakika? In your dreams? Malamot na mare. Maasi ka kumamot. Saan kumot nga usaran iti awan ka is-iskan na ti kwartangot utangag kan ka? Pangusaram ko ma. Paggatang ko kumaitibag ka notebook dakiti ubing. Alamot na manulaang aldaw ti orayon. Sumrak damotan iti pagadalan mare. Apay awan trabaho nila kay mo aya. Awan nga rod mare. Dahil tumod nga may nga usay. Inkarina nga da pagtrabahuan da nga maumagayam ya. Una mo dahil nga usin aya. Malamot na mare. Uray 2,000 laang. What? Inutak abayadan. Apaman nga adagayab iti pakitang danan. Ay, alala, pautangan ka para karagiti ubing. Agyaman ka tadapay na bati nga asik ang konsensya karagiti ubing yo. No awan akit pagan ano ka ngay kumapautangan. Si kakit timot, agsermon ka manan ako nakon. Ni pautangan ka. Ngamamangan kit di mo no danunan man ng titawan. Sakbay kang agbayad Pangaasim makika. Hoy Mare, naipa-enroll mo ka din dagiti ubing yo? Ha? Ay, saan pa nga rod, Mare? Apay si ka, naipa-enroll mo ti anak mo? Nalpasan idi pa'y naming san nga aldaw. Maudi nga aldaw inton bigat nga enrollment. Ipan ko idayin ton bigat, Mare. Apag isumot laang, agdiretso kami ijay ili. Gumatang kami iti usarda. Ha? San ka pa'y anakagatang ti usarinda, Mare? Saan pa'y nga rod tanapanak nagsapsapol iti nagutangak idi na minsan pa'y nga aldaw, aging nga iti kalman. Ay, una yun. Katada na utang mo. Naimbag ko tanaasin ni Daniela kat nagpautang. Kat na imbaglaangan tapi na utangan na ka. Kat istrikto da jay no maipapan iti utang. Huwag nga rod. Barang dagayab iti pakitang danan ka iti sumarsarunong aldaw. Tapno mabayada ka dagos ti inutang ko kankwana. Wun tapno inton agkasapulan kan tumanen. Makautang ka manen, Mare. Ay,
ko naklaki day no na kwartam ta umutang ako ma, Daniela. Ano nyo ti kwarta ay anteng? Igatang ko kuma iti agas ko, kanakan. Imawag nga minti kasinsin mo itay. Saan ka no makaipaw iti kwarta ita alawas. Kasta ka di anteng. Sabi awang kwarta kita. No ko man nagbayad ni Bakikang ito utang na, iso ko mati ipautang ko pa ilaan kada kayaw. Ha, apay adda utang na kan ka. Adda antay. Imutang kanyak iti 2,000, sakbay iti pasukan. Ngam ni, Agosto itan ngam di pa mo nakabayad di nga. Ay, na yan. Nagbayagan nga manumutin na bulan na. Orayo mo laki din nga may agbayad. Ngam awan mo Sapay makikita lumapas ito paraangan. Aniya. No kwa, magnakayulangan ni Balayda, ante. Pakibagayo mga imbaga nga laang mo ti 2,000 nga inutang na kanyak. Hindi pa lang katapusan ti Mayo day jay. Malaman nga raw, bareng adda itod na kanakan. Nay matanday di a Daniela, di mo't lang makaura yung tidang nga. Ha? Nay, apay nga makaungot kamot tan Bakikang. Kasanumat nga men, imbaon na kayo pa'y nga umay dito'y balay. Apay, di nala maura yan, amapan ko bayadan iji balay da? Ania, gapumot lata siyak tinakautang. Kasta ti aramiden na. Hayapo, bilog ang mundo kunak tumat. Ha? Anya ka din day tanga ibagbagam. May sakamot abakat. Saan ka makaw-awat? Nay, sika tinakautang gam sika pa'y tinatangsit Ibagbayak lang tipod no. Ululita ka, bilog ang mundo kunak tumat. Ang nagmamataas, ibinababa. Sana may satil daw. Apayinas kang ipakamo na kata kayo nakautang akan ko na. Na yan, di palag kabibaw tingiwat na. Nalakit din. Adda nga tani Bakikang iji Balayda ita, maray. Ha? Ay, Jack, amo kumare. Apay ayan ni Bakikang. Marurudak nga rod kingkwana. Iso lang nga rod din tinakautang. Ngumiso pa'y tinatangsit, kinadaganas na nga umanungat. Tidang nga. Anya? Agasem man. Imbaon ko lang ni Auntie Esther, asingiran na ti 2,000, nga inutang na idi katapusan pa iti Mayo. Ngam kasta unay ka no ti ungin na. Ay, una yun dayjay a Bakikang. Ay, awan ang bay na babae. Isu lang nga rodan tinakautang. Kan maysa, manumot tan abulan ti inutang na kin ka. Uwin nga rod mare. Nagmayat laka panagpaakin ti rupanan ti uri lagdiwing. Agasem man, imbaga na pa'y kanyan ti Esther, abilog ang mundo ko no. Anya? Katam niya mo di bakagngay. May nalalaman pa siyang bilog ang mundo. Tidang nga babae. Ay na, makapangariyet na talaga. Hoy Mare, saan ka pa'y gaya man nakabayad iti utang mo kin ni Daniela? Ha? Kasanong anamuan, Mare? Asin no pa'y kuma? Katin nakautangam Anya? Talagang impaka mo na pa'y gayam kan ka nga da utang ko kan kwa na? Nasa una laang mat si kakit di mat. Talaga akayat nakapabainan day di bakla. Ay, una yun. Ay, nako. Bilog ang mundo kunak tumat. Anya ka din day tanga ibagbagam Bakikang. Apay ti kunana may salang tiyal daw. Oho, kapulang ta nakautang akan kwa na. Kastan ti aramidan na. Imbaga na kini Auntie Esther. Imbaga na pa'y kan ka. Ay, salbagkit de. Kudno saan mo kayat akastati maibagbaga na iti sabali a tao. In kaagbayad. Anya? May salaang ti solusyon na day tatap no saan mo nga ibagbaga a bilog ang mundo. In kaagbayad. Nabayagan da jay nga utang mo kinkwana. Saan aya? Ha? Nakatulong mat kin kati kwarta nga impautang na. Tainggatang mo mati usar dagiti ubingyo. Sa ita, si kapay ti adaganas na nga agungat. Bilog ang mundo, samo pa'y kunan. Ay, una yun. Amom ka day. Siyak ti mababay, nga po itinaramid mo, babae ka. Apay, anya man ang ti parikot mo kanya ko na.
Mababain ka iti aramid ko kunam? Apay, adda ay ati nakaka-proud nga aramid mo mat? Anya? Makasao ka, kunam lano, huhu. Sika, tinakautang ka ni Daniela. Mano abulan din napalabas. Imbaga mo idiging ka nga kabayadan ay. Ngam saan mo magayam nga imbayad tindig ka. Anya? Sa ita, ibagam abilog ang mundaw. Kasla kalago uyong. Katpod no mat, amok ang nakautang akan kwa na. Ngam saan ko man amasapol, amapan na ibagbaga iti tattao nga adda utang ko. Apay, kaya't naklaunay, apapainan? Kunam matlano saan abayadan? Ay, bilog ang mundo kunaktumot. Saan amay may sa tial daw? Ang nagmamataas, ibinababa. Nalakit din. Bilog ang mundo gayam, Ni, tinungpanak matlatan. Idi may kay mutang kanyak, nakasingsingpit ka, nagbasitan ka, nagtangsit, Anya, isaw ka. Ha? Sa ita, ato ti bagbagam itilikliko na, Bilog ang mundo kung kunamatan. Kaya mun sa mo tabalsigag dahil bilog nga ulom, Si kakit di mo't, sa anak mo't seryoso anang ibagay ti dayjay. Angaw ko lang mo't, Tarupam, Angaw-angaw nga. Sana siyak ti kaskastam, Manumutin na bulan ti utang mo kanya. Siyak pa'y kidi ti mabain nga, singir king ka. Sa ita, bilog ang mundo kung kunamatan. Mari, Agbayad kan, itamot laeng, no saan mo akayat nga, disumanan ti dakulap ko king ka. Agraman da ito'y dapan ko. Pati kalyo na, Mari, pangalahak nga iti pagbayad ko kan ka, kat awan mo't kwartak ita. Ayawan bibiyang ko. Basta ti kunak, agbayad kan. Tano saan? Aggubal talatan. Bilog ang mundo nga. Tarupa bilog. Ala, agasam da ito tinungpan ni Baklaro pa. Bungguram. Ni, talagang awan pa nang isakit mo kanyak nga asawa ma? Ay apaw ore asino, saan namas siyan ti kasta nga inaramid daking ka. Anya? Sika lang arod nga minan din nakautang. Ngam sikapay ti adaganas na mangibagbaga iti kasta. Bilog ang mundo nga. Nakababay nga. Bakit? Malawan! Daydi abakla ti kanunungam, salbag ka. Awan lang aro din di may tultulong mo kanyakon. Awan pa'y nasayat nga ibagam. Bakit? Kanunungan ka, ano nasaya at kumamot ti aramid mo. Ngam saan mo? Sika ti nakautang. Sikapay ti natangsit. Naimbag ko mga ron, nagbayad kan. Anya? Ang kabayadan ng tinutang mo, ta nakababain. Manumot ti na bulan. Ay, awan bibiyang mo kunak tumat. Na? Salbag ka. No adaman ti nakababain ka data. Sika! Saan na siya? No saan ka pa'y nagbayad ita alawas? Idarum ka, babae ka. Ni, saan kumamot akas tamari? Marita rupa. Anya ko matinag kumkumarian tangay. Kung wanang kaitibain. Si kakit di mo't. Wan, agbayad ak. Ngam saan kumamot nga ita alawas. Tawan maikarik apagbayad ko. Makitang danak pa'y kumamot, Ay saan? Ado ti wagas, no talaga akayat mo agbayad. No siya klaang, saan ka kuman nga singirang kat. Taam mo ka marigatan kang agbayad. Ngam no kastamot lang nga mapan mo ibagbag abilog ang mundo. Ala agbayad kan. Mari. Ay basta, sana ka malala iti kumari nga ibagbagam. Bilog ang mundo nga. Agbayad ka, no di mo kaya tapagbalinag nga ublong na ita bilog arupam. Aywan gayam. Into no may alawas ti flight nila kay mo amapan Saudi Roseng. Ha? Aywan ante, manulaangan nga aldaw ti Orion Ay, no ada ko ma, tinatalgan apang gadan dito pagilian tayo. Saan ko man anaskan pa'y nga umadayo. Dayta nga rod ante, saan mat ngamin ang makaanay ti sweldo na ijay opisina a pagpapaayan na? Aywan nang runa kat duwamutan ti anak yo. Wen nga rod ante, sapay mangrugi matan nga agiskwela ti inauna nga anak mi itatawen. Masapol nga ada kwarta iti inaldaw. Agin nanos kayo Anya ngay nga rod. Sana balay, ta saan mo nga agnadayon iji Saudi nila kay mo. Wen ante, nagtungtungan mi adwala ang atawan ijay. Kalpasan na, saanin nga agsubli. Katuan
No addan turnong yo, ag tinulong kayo laangan nga ag negosyo. Iti kasta, saan kayon nga ginadayo? Naimbaglakit din ta si Kati naka-duty ita. Gumatangak man iti pills, mare. Anya gaminan ti pills mo, mare. Tay kulay pink man, mare. Nag-flighten nila kay ko nga malangan kit di mo tayo sardong ko adagos. Ay wen amare, narigaton. Sapay adotikas jay a cases, isardeng dalatan, ang ending, nabuntis sila. Ano sakpay lang ti agpils iti mano abulan. Sakto isardeng. Wen mano ti gatangom. Dua, mare. Mano nga minan da jay? 50-40 maysa, iso awan o iti duwa. O sige. Yag mo nga ro din ta agawid ak matan. Kaya't mo asawan, di mayab nga rodan ni Joel anapan di saude. Katuan, idi pa'y napan alawas nga napan. Kasta ka di? Di mayab gaya man nga, apay di ta imat mo. Pilsamat. Aywan, mare. Pills day toy. Napan ko man ginatang ijay parmasi. Ha? Anya ka din day tangar aramidam, mare. Napan iji abroad nila kay mo nga agpipils ka latta. Si kakit dimot. Alangan kit dimot nga isardong ko adagos. Oho, amangan kit demot na nasa bali akasin sinarak mo. Aha, nagpaspas matan, kapampanaw lang nila kay mo ya. Jacket day tanga angaw mo, Amanda. Inton kwan, adda nakangag. Dumanon kinilakay ko. Anyalangan nga iti ibagana. Anya nga ti maibagana, katnupod no nga ti bagbagak. Si Kaa talaga. Mabutong aklaang amay sardong adagos ti pills ko. Gaputa jak kayat pa'y ti agsikog. Saan akayat asawin day ta? Adda nang isukatakin nilakay ko. Salbag kamot. Ay, nana, saan nga istorya topo-topo ti bagbagak? Pudno ko naktomat. Andi napanan iji Saudi nila kay na, ngam agpipilskit din. Oho, day taki din. O, nay kadamanda. Saan ka ngagsasaw iti kasta, ano awam mo't pamanagnak mo, nga ada sa bali alalaki ni Roseng. Oho, apay nga agpils day jay, no awan ti mangkalkalong kankwana. Adi makakatawak man. Awan nila kay na, ngam agpipils ti danga. Siguro, ni Agusto alumakay ti lalaki na. Tinutupan ng talakay. Ay, jak amukan ka, Amanda. Naimbag ano tumakder pa ti kwa na day nga Agusto. Ngam na saan? Ay, awan. Anya ngay serbi ng agpipils ngay. Pandawan nak dito'y Amanda. Amangan kit tinumaakar anak iti kinadadal day taulom. Ay, anya laki din. Ibagbagak lang arudan ti pudno. Di takay man langan. Awan serbiyo kasarsarita. Bakbaketan. Gayam pare, anya gatangom. Maray. Ilakwan nak man iti pagpatangkay. Ha? Pagpatangkan ti anya, lopera may na pagpatangkan ti tabs, Na. when norubos a pagpatangkan ti kwa. Sigaki dimit, Mariel. Pagpatangkan iti kwa, ilakwan nak man iti dua. Apo, agasan man taduwa. Amangan ket dimit na pagiddanom nga inuman Saan may? Dua ti katangay. Tapno, sa anak tumanan na gumatang inton sumaruno. Ay ketwen tapno maipaay mo meti na idumduma pagragsakan ni Amanda bakit mo? Alaki din lakwan na on. Oh, aguray pare. Adtoy pare, bali 300 data duwa, ta 150 ket ngarod kada tablet. Sige, Maray. Dahito, itibayad ko. Ay, saan na ngay dulinan si Kamanong Romeo? Ori agkidemak, mariknak lata si Galayta. Ay, pangasim mo na. Saan mo ko mga ibagbag iti uri asino tinakita? Asino da dya babae? Nagpintas mo. Isungam mo ka saan ni Amanda dayjay. Ta saan mo ta napintas ni Amanda? Ay, ni Clara dayjay. Pangasim ta saan ka kumangagtagtagari? Nagkapanyo. Siguro napan kayo naghotelan niya. Si Kaki, di mo bakla. Salud-sudon pa ilaan. Kituin alangan may. Awan na ang arod ni Amanda. Insukat mon. Funny talaga.
Saan to mga amin naman nagdigos? Papananangay no saan mo amay sukat ti danga? Pangasi mga bakla. Saan ka kung mga tagtagan eh? Agtal na ka man si Amanda. Oras hindi pa naturog. Si kakit di mo, Romeo. Makadlawak ah. No saan ang kagpidot, pitumatin abulan nga awan si Bukko. Anya? Siguro, ada babae man niya. Anya laki din eh. Anya ka din dito nga ibagbaga Amanda. Nabanuga man. Kaya't kundi maturog. Sana na kita tibagbaga. Sibog nga. Apingod asan nakakayat akwa. Alaman? Ay, kumanuldi ka. Mm. Maturog tan ko na eh. Ano kito? Sapay nagdigos ako rin nakalamlamin ah. Insuot ko pati tupis ko, la. Sakit, di mo kaya? Nabanuga ka Amanda ko naktumoy. Maturog tan. Ay, una yun dajay nga Amanda. Noan niya launay ti parikot na iti pinagpils ni Rosing nga uray na panon nila kay na ijay Saudi. Abumatan ti ugali da dya babae. Amin ang makita ti upat amatana kat dilawan na. Dilatang nga gulimok nanyat makita na. Agasam ban kat naibaga na pa'y kanya. Nga amangan ka no ni Agusto ti lalaki ni Roseng. Anya? Wow, naibaga na day ta kanyak idi na minsan nga aldaw. Nagrugit at talaga ti panunot na dajay nga Amanda. Naku nampay, managipapantidang nga. Inton kwan maidanon day ti asawa ni Rosing. Takitaon na. Ay kat makamomot na no, kaswanda, gapulaang iti panaglablabos na. Ngam sa bagay, anyat amo tayo, no iso ti pagnakman na. My gosh! Ay, oh! Wan ay apo. Uri agkabibaw ti aming agkabibaw no saan apod no ti bagbaga. Girl. Awan ang ngarod ni Amanda. Agdadata luklukon nila kay na. Saan to mga aming agdigdigos? Papanan na ngay. No saan nga isukat nila kay na. Ay na, nagpintas si babae si ka. At ayon na pimpintas nga amang ni Amanda. At damot lang nga ni Amanda, nagayayos iti bagbagina. Saan mat gamin? Tauna-una iti panakbibiyang na iti sabali at tao, ngam ti bagina. Naku namon. Anya nga ita. Insukat na lang aro. Kaya nasawan day ta? Saan ani Amanda ti makagapo ti kanayon at paggatang nila kay na ti Robos ijay pharmacy? Ay saan na? Usarin na dayjay iti naging sukatan na kini Amanda. Ay, una yun. Kunti dilaw dajay nga Amanda. Kinirusing nga agpipils uray awan nila kay na. Ngam nakarkaromet nila kay na. Ay wun kanayo na gumatang iti Robos. Ngam saan mo't ani baka na ti pangyos usaran na. Sa bali mo't babae. Danga. Taman pa'y kasta tilangam. Kasla ada parikot mo ah. Diyan ka mo. Basta, masadsadota. Oho, amangan kit dimot na kurang kalang ti sibog. Anya? Wen ko na maa. Wad man latan. Ay, awan mo Amanda. Kanayon mat gumagatang nila kay mo dito iti Robos. Ngam saan gay mi si katipang nususaran na. Anya? Ay, jak kayat day ta nga angaw mo Mariel. Uy, pudno ti bagbagak. Oray i-review ta pa'y ti CCTV no iso. Duwa-duwa pa'y ti gatangan nila kay mo. Anya? Ay, ti awanan ba in alalaki? Asino ti babae na? Amangan kit dimat no ni Roseng. Ay na, apo. Day tanghiwa mo at talaga. Isarsarak mo lang ti pakisagmakam. Asino nga rod? Diyak mo. Basta kanay na gumatang nila kay mo iti Robos. Ngam saan na si katipang susaran na. Period. Anya laki din. Si kamat gayam Roseng. Nagkapom nga eh. Nagapo ka di man nandiyan parmasa eh. Anya? Siguro, napan ka man ang gimatang iti pills mo niya. Anya ka din day tanga ibagbaga, Amanda. Makamanungay mat arounds ni Agusto na ka. Anya? Hoy, Amanda. Day tangiwat mo Saan anasaya at day tanga angaw mo? Ni, saanak matamakin inangaw Ibagbagak lang tipod no. Magjowa yata kayo ni Agusto eh. Mapunpunwanak ka talaga kin ka Si kakit di mo. Imbis at ibiyag ko ti pakibibiyangam, bambantayam ti panagpipils ko,
Nilakay mo ladtan ti bantayam. Ang mga nasan mo nga mo. Akanayon agumatang itirubos ijay pharmacy. Anya? Nilakay mo ti bantayam. San abiyag ti sabali. Okay? Amam Romeo ha? Saan ako maamamati no may salaang a tao tinakaibaga kanyak? Ngam saan mat? Ha? Imbaga kanyak ni Mariel, akanayon ka na gumatang itirubos di parmasi. Asino? Ti pangyo sa salam, ah? Ay, kwa, Makaungat ka, no kasdeng agkol detak. Sa ita, maamuak akanayon kagayam agumatang itirubos, ha? Ay, tarantado ka! mabitla nga man da. Unan kay di ba'y na lalaki ka? Salbag ka? Sumot lagayam anak maungat ka no kumanul detak. Tagayam anda sa bali mo na, ha? Kasto yung amin, Amanda. Awanan ti ado-ado pa kasto kasday! Unan kay ti ba'y? No saan mo pa yung isardong na tangaramid mo? Kaswan kay ti babaem! Anya? Asino ti babaem? Ni Rosay? Gapa ka di tawon nila kayo na dito eh? Mamok lang ta kita ma, putdak na ita kunak Thomas! Mare, kasla nalabos ti panag-apayo kinila kay mo derabiya. Ha? Itatammo mo, tararamidon nila kay mo, iso ti bagbagaam, ken solusyonam, sana kasta, biyag ti akin biyag ti pakibibiyangam. Makasao ka mat kanyak si Kamariel? Ne, pudnumit ti bagbagak saan aya? Imbes aday ta makibibiyang iti biyag ti akin biyag tararamidom nila kay mo ki de si kasum de ta bagim no iso agdigos ka tapno saan na ka nga isuksukat iti man nagdigos maawatam. Anya? Dilawam ni Rusing ngagpipils urayawan nila kay na ngam nila kay mong kanay nga gumatang tirubos di ka matlaw. Mala, huston kumari. Hay, sumat lang gayam ako naman naunga nukol dito. Tadamot gayam ka sa mon. Anya laki din Amanda. Oh, nakaskas daw ti kinaulimot mo ita, Amanda. Ha? Kanayon mo adilawan ti panagpipils ko, nga uray na panin nila kay ko jay Saudi. Ngam ti panagrubrubos nila kay mo, di mo amo, salbag ka. Ay, pasensya ka kuman iti naibagbagak idikan ka, Mari. Pasensya tarupam. Imbis ang biyag ko ti bambantayam, agdigos kaladtan. Anya? Agdigos ka, agis-iso ka tapno maikat dagita kabkab mo. Tapno saan na ka nga isukat nila kay mo, maawatam. Owan kumari. Apay, itulok mo asabali pagpatpatang ka na nila kay mo. Ay awan mo, Amanda. Insukat da kang awan amom, anya lakit din. Mày lại không chịu giới thiệu mà. Là anh Khánh Đại nè. Không giới thiệu cho anh nào á. Anh Tú cũng được mà. Không được luôn. Sao không được? Anh chàng không được luôn á. Vậy là anh Tú tệ hơn cái Khá luôn. Anh Long. Không, Thằng Long được tại sao? ông để cho mấy bạn. Để con cạc. Để mấy bạn tự kiếm. Sao Bao nhiêu tuổi rồi? Có một đứa ở quận 12, một đứa ở Múc dưới Thì kia. anh hỏi em nè, Phim, hỏi em nè. kiếm. Ý là con gái cũng sẽ đến tuổi lập thân thôi. Thì chắc gì mà. Tức là tụi em biết rõ tụi anh như nào luôn. Biết không? Chứ tụi ngày kia thiệt mẹ nó thiệt. Tụi nó chỉ quan tâm có thể xác con gái người ta thôi. Thiệt. Má. Anh từng là một thằng súc vật như tụi nó anh biết. Tụi nó nghĩ như vậy. Mà nếu hồi đó là anh là chỉ chơi game thôi. Tức là anh hiểu không? Đừng hiểu vấn đề không em? Cầm cái mic lên mày nói. Ok. Mày phải cho mấy anh trong công ty cơ hội chứ em. Nè, Thôi. bây giờ hai em đúng không? Chứ không chấm được anh nào. Hai em anh giới thiệu cho ba option. Ừ. Đầu tiên 4 option luôn. Đầu tiên anh là cái anh mà anh ông anh thương nhất luôn, anh Khánh. Next option anh Bảo. Next option anh Hảo. The last option thằng Long. Chung cầm mic lên chung, lâu lâu chung cầm mic lên tí cho nó vui chung. Nói sao sao cũng được nè. Cầm đích chi. Rồi cho nó review shit tí. Review là phải để im chỗ mới review chứ bro. Để có tay nghe đéo gì hết luôn, anh em mình cấp theo. Đấy là thu âm mà, thu âm thôi. Thì ai mic này để chấm chân mà sao mà cầm lên. Tụi này cũng xài, tụi đối diện cũng xài. Cái gì giới thiệu cho mấy anh đi chứ. Có rồi đi. Vậy là hai cây kia là led đúng không? Chắc luôn. No. Chắc Làm mình cắt kéo trên lên đi. Cái tôi biết. Đó. Rồi.
Sao gì được? Đấy chứ là Chưa gì? chưa tìm được tình yêu đích thực con. Thấy chưa? Để Mày không giới thiệu sao thấy tình yêu đó, đúng rồi, xong rồi tự tìm á, tự tìm tự ba tìm phải ra nam đó. đó, ba phải nam đó. Nó bị điên á. Đích thực chưa? Trong đây thì mấy anh ai cũng thương, ai cũng giúp, xong rồi ai cũng nấu ăn cho ăn, mua nước kiểu không mấy, xong rồi hả tự ba phải nam đó, thằng điên á, tâm thần loại một á, có giấy luôn á, sâu giấy lên rồi á, rồi đốt nhà ăn Diệu nó tù cũng ở tù có, vô chạy con điên nè, thiệt, luật Việt Nam nó có tốt lắm mà không biết à. Thấy nó bị khùng đó, tự Tí chọn đó. tí vô YouTube search mấy cái vụ mà luật Việt Nam, mấy cái vụ mà nó áp cái tút bị tâm thần coi, thiệt áp cái tút đó không á. Đó, tự kiếm ra được cái gì hả? Đó, bị bệnh hả? Đó. Nó ở có 3-4 năm trong trại thần, mở đếp cái gì vua luôn. Tiền đó giờ thằng Nam lên nó giết con Diệu sao? Hình như chưa biết nhạc Diệu mà. Chưa biết nhưng mà Nó theo dõi được IP mà. sao? Có IP sao? Hôm bữa anh lùng cái IP nhà hàng kia luôn mà. Được á. Thằng nó đếm tin. Thằng Sơ Cam là Tú lùng tới nơi luôn á. Đủ mẹ nó cầm tiền của anh Duy Trung sao không mày? Mày tưởng nút của tao 700.000 dễ lên cho đai một con gà liền nhé. Ủa mình xíu vô hộp gì vậy? Hợp chia tay nè. Chỉ là học đi đặt ra có tiền đó nãy nói đó. Ủa có tiêu rồi đó. Thì em một tim còn mọi người một tim sao không được? Thôi đi tao không muốn ở thấy mày. Chứ còn Thâm là em muốn có thêm người á thì em phải giới thiệu. Không mua cà phê tí gì tối uống. Hả? Không mua cà phê tối chiều phải uống gì? Không mua không cà phê. Thường có cà phê rồi. Nếu uống sữa. Sữa có tốt cho con. Bỏ cà phê một ngày đỡ chạy thận á. Giảm phần trăm tài khoản. Mấy ông mà anh quen, mấy ông em mua mà giàu ông bên ai cũng uống cà phê, ông Tân, Thương, ông nào cũng uống cà phê, ông đặc biệt là Xích Cường cổ nữa đủ má, một ngày ông đi cà phê không, xách cái khác đi cà phê không mà chung, Đúng rồi. cái tầm đó người ta không đi làm nữa, cà phê giúp anh tỉnh táo để anh chết mấy con lồn mà đủ má nó mà nó lăn xà băng. Còn Hằng thì không muốn đi một mình á thì kết nối với anh nào giới thiệu chút Diệu gì đó là được thêm người nữa. Khó sao khó, lý do có gì khó. Khó. Trừ khi nó là bé Liên mới khó thôi chứ. Ý là tại sao em không thấy tụi anh trong công ty, anh Hảo, anh Bảo, anh Khánh, anh Long nó tốt không? Long nó chỉ hơn mấy kia 1 tuổi nhiều, già luôn Luôn á, thiệt. Long đẹp trai nữa, cao ráo nữa, học võ nữa. Nhiều khi mốt Diệu chút cảm ơn mày nữa. Ui là sao? Là Long mới tại hả? Không phải, em thấy là nó muốn tự đi tìm hơn đi với Sao mày biết được? Đúng nói vậy thôi, tự đi tìm là sao? Là tự đi tìm là mới thằng nào đó chủ động đúng không? Là bây giờ thằng Long để thằng Long nó chủ động thôi. Nhưng chủ động sao? Thì mày thấy Anh đã bảo là đi ăn đi chơi, đúng rồi. Kêu anh nhắn đi. Mày không đưa không gì ăn không biết cái bây gì giờ thì nhắn hẹn đi ăn gà cho Libby, thằng Long mời không đó. Má thằng Long mời thì khó. Nói chung là hẹn một bữa ăn gà cho Libby 3-4 đứa. Xong rồi xem phim sao có khúc mà xem phim tách lẻ ra cho thằng Long ngồi với Diệu một chút, thằng Long ngồi với 2 đứa cho nó bích. Giờ này ví dụ đi Long lên Facebook kiếm xong rồi thấy Diệu rồi các bạn rồi vô nhắn gì? Chào em, anh chào em. Anh nhắn có đếm đâu, thấy chưa, anh nhắn chút có đếm đâu. Anh nhắn trên Instagram để avatar Chỉ xe đúng không chú? Ước mơ. Người đàn ông thành đạt có xe rồi kiểu rồi. Chịu xe, em biết ai đâu nhắn. Ôi mày nói là mày nói này. Nói trước rồi, phím trước rồi. Đừng có nhắn với nó. Không có. Hack Facebook con thằng trước. Không, tự nhiên. Thích hack. Không biết tao hack. Em nói làm gì? Tao biết tao hack. Tự nhiên giờ kêu Long vô với chào em, chào gì, biết gì chào. Rồi con Diệu kêu ai em mày, chú kêu ai em mày. Hello bạn nha rồi. Chị, hello bạn nha gì, nó tên Diệu. Bạn nha được. Bạn nha để anh Khánh, bạn nha để anh Khánh. Anh Khánh thấy còn Facebook còn chưa kết bạn với bé nha nữa mà đúng không? Ta tên Diệu thì hello bạn nha. Hello bạn. Hello bạn như mình. Nhưng mà bây giờ làm quen cái gì chứ biết mà bây giờ bé nha có thể với anh Diệu Khánh được. Bé nha với anh Khánh rồi đấy. Tức là giờ mình chơi kèo đi, bé nha với anh Khánh dễ hơn là bé nha biết chút bé Diệu dễ hơn. Không có kèo được vậy. Khó hết luôn hả? Thúi hết luôn hả? Thúi. Tại sao? Trời ơi, kêu Khánh thúi rùm luôn. Thôi, cái ông đi thôi rồi. Thôi, đừng có chối. Đi cắt lại đường Khánh. Em nói cái kèo. Thôi, kêu Khánh thúi rùm. Rồi, nói cái kèo thôi. Chối vậy mà. Ờ. Đừng có chối.
chứ giờ anh Khánh cũng đến tuổi lập thân rồi. Mình hay slip tờ giấy được không? Hả? Slide qua trang khác được không? Nãy giờ em biết nãy giờ. Ấy, lật qua. Đọc qua Lật đi em, cái gì em xài này luôn mà anh quăng driver ai xài mất cũng quay thêm. Cái cũ đó. nè, ví dụ tự nhiên trên mạng Ừ. có một thằng ức ơ đó, éo biết đâu á, tự nhiên kết bạn xong nhắn mày có trả lời không? Vô tin nhắn chợ thấy vô so trang cá nhân thấy hợp gu thì nhắn tiếp. Con trai thì anh cũng đăng hình nhiều thiệt. Tự nhiên Thiệt, một năm nhiều mày khi coi không lầm đăng nó hình có nào. đăng gì đâu, nó xem mày hát thôi mà. Đúng. Thiệt, con trai là nó dự kiến trong tim mà nó khóc không. Thằng nam như thế này khóc á. Anh không kể đây Khóc thì thì nó sai sướng. trước. Sướng. Người ta nhận lỗi rồi, người ta muốn quay lại rồi. Thôi cho quay lại đi. Cho Nam quay lại. Cho Nam quay lại cho chút nó đông một lần nữa xong rồi nó mới nhận ra là Hằng nó mới nhận ra là mấy anh trong đây là không như vậy. Chứ với mấy anh trong đây Có khi nó của Diệu mà. Diệu. À lộn. Thì mà nói chung là sao Làm được mà. thôi giờ anh Khánh là kẹo thúi đúng không? Anh Khánh kẹo thúi là tại vì anh Khánh tính hơi khó khăn cục đúng không? Anh Hảo rất biết dẻo miệng. Anh Bảo rất là thật thà. Tại sao mấy anh lớn là không vậy? Em biết được lỡ nó không thích sao. Mày cứ giới thiệu đâu mà biết nó, mày đoán đó, mày ngồi đó mày đoán đó, sao được? Long được không? Thằng em tao, em ruột tao. Thằng em ruột tao. Thì gì rồi, chơi kèo bị diệt luôn. Một Ờ. thằng rất giàu, rất cao cáo đẹp trai, ngồi kế anh Hằng. Ghê em. Kèo đó ok không? Không. Tại sao? Tại sao kèo đó không ok nhất? Ừ. Lý do đi. Thôi dụ gái là Ai dễ dụ, anh cũng đi dụ con gái.